povratkom iz Španije, što bi se reklo, opet vam đavo nije dao mira, pa ste se prihvatili reprezentacije i priprema za svjetsko prvenstvo 82. Pa vidite, tačno, tek 74. smo se rastali. Mislim, bilo je to i dobro i korisno i za Jugoslaviju i za Crvenu zvezdu. Ali, tako kad sam se vratio ovdje, ponovo je poziv i zahtev i predlozi. A tada sam se uključio bio van nikakve moje uticaja u jednu takozvanu sportsko-političko-fudbalsku igru koja je ovako bila teška i neprijetna. Jednostavno tada se proveravao naš parlamentarni politički sistem. Pravo veta se isprobavalo i na takvim stručnim funkcijama kao što je savezni kapiten. I radili smo pomalo i samoupravni fudbal. Pa jeste, mislim, mi sad pravimo tome viceve, ali to je toliko ozbiljno shvatano da se jednostavno došlo do jednog apsurda da se bira jedno stručno tehničko lice, da se sve republike izjašnjavaju za to i da jedna republika kaže ne i onda se